ba'dil salati salawatu mafrudatu khamsun yajibu kullu minha di awalil waqti wujuban mawsu'an ila an yaruqa min al-waqti ma yasaha fa yajibu hina idin aqulu ay salatuhu. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha dhahiratun wasta nahari wa awwalul waqtiha zawalu al-mailu syamsi an wasati sama'ila bin naqdi li nafsil amri bal lima yadhharu lana wa yu'rafu dzalikal mailu bi tahawuli dhilli ila jihati masyriqi ba'da tanami qasrihi alladhi huwa ghayatu irtifa'i syamsi wa akhiru ay waqti dhuhri ila sara dhillu kulli syai'in mithlihi ba'da ay ghairi dhilli zawali wa dhillu lughata sitru taqulu ana fi dhilli fulanas ay sitrihi walaysa dhillu adamu syamsi kama qad yutawahhamu bal huwa al-amru wujudi yakhluquhu Allah Ta'ala li naf'i badani wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu kita menyatakan segala hukum salat. Dan bermula dianya salat pada logat itu doa. Dan bermula pada syarak itu sebagaimana barang yang telah berkata oleh Rabi itu segala perkataan dan segala perbuatan yang dimulaikan dengan takbir dan disudahi dengan salat dengan segala syarat. Bermula salat yang diperlukan dalam dan sabit pada segala nisbah itu salat itu as-salawatu mafrudatu itu 5. Wajiblah tiap-tiap daripada yang salat dengan awal waktu akan sebagai wajib lagi yang diluaskan hingga bahwa kekal kekallah daripada waktu oleh barang yang memuat ianya waktu akannya salat. Maka